kumbetu jongu kiluwigo kit me kwalo jai padana pedong ya chulke kan ilawa kites weng ma kumbete pat wanena chake wai mama katie ka chake gamento chwalo LDUs chwalo abili chwalo mo new PDF menera ne tim me kwalo jai padana po jong bedong kwalo jai ke kan nek weng kan ping pat matika katini kongdo gire eno bidi wai gine mon ki LDUs ki abili wang pedong pegiti ka teach ku bere kum lok madak tiga kata ne ke mako bere joy mar rawa merio mako bere kiti tamene bierte kom ge pi mako dien ki nek mati o winye ken penge gen manero ayeni jonne chalo go ngayu kama peko tiga aye history en metika logeni ojong miario ne gen maro woch mabe ayeni kichero peke bolo potoro kama kuo diang tika time ye ke ke chero ke bolo potoro i district mingere that's kotido kake mako ki kunu ke dwa ke cheno ko kama ko be ka kuo ye ni mo keno ye ni ada gibedi chatonga gibedi i business trade on ni don wecha tini ke chao mnen chalo mako joma tiki information ma da pingo this thing has persisted. Dano mia rio ni Emma is good enough. Memio kwed matut pingo kwalo diang o meta nyim. A sad note gen mabunye wena pembet. Ke mako ikin jo mia rio ma ke mako ni. Ke mako won koma beach. Mabeti kena. Mr. Emoru. Manyure gena. Wonne. Magena gi teme transaction. Transaction only. Geno wa ke makwede. Ke mako ke muduru ma pay ke licenses ma ki displaying ke karo kenyu gin ma neno iloka chele ikom jo mia rio ma ke mako ne ki recovering muduru mia dek ke pierre dek wi ngwen mero muduru ma ke no ke mere ke muduru ma ke mako yo potor ma chon muduru mia rio ke pierre ngwen bene ke lu chok we muduru mia bich ke pierre bichen ap mon Afande Brigadier Joseph Balkudembe, Matika Loyo area in one of the videos, o wachi giberu ke bekne gwakno Karamoja tiki mudurma ramo Mia Beach. Ento malupe ko potor magen gibolo eni. Gino mudurma don karo Mia Beach. Manyute pero me kwalo diang furbu beru tie, it is beyond their expectations. Kwalo diang kinekodano. Kinekodano. Mia chel, kitika nekodano, kitika kwalo diang, kitika balo jemi. Iporo perotie in ki no porro ke kwalo jiminio ke kwalo jimi cham ke kwalo tools meti kwere ke chero gang ke kwalo diangio ngo motima mabe yene justice miro ke tim ke kama time ye ke choko joni wen ko mi mo tiga loke ke dwa ga gago kama balo time ye eni kwed mate ke chako ke kuno ki mara ojong mierio ena mukene gen mukene makitima e ben ke choko muduka ye mia dek pat of course. That is big enough. That is good enough. Yes. Can we put disarmament exercise? Pedong tika konyam. Kitemo niki using force potiu. Kitemo niki beat down a bira weng potiu. So ini makiti wa yake chwa kamdormi ader olo. There's a gen money tie. No, anero chalo gen beru tie. Kilwa anme manero story ni. Anero mdormi ader. Okay. Teach. Owe agen ko wachini PYR area ni. Why beru wano weng LDU police mon kono ngagini weng why dorakin gang why flashing Johnny wanga wano mudoro abere kilworo kile mor mo why kene we are not retaliating, we are here to stay until there is zero insecurity in Merla Dirmon. Donc inone it's a good step gen go mete ko potorge to clean Karamoja kago cleaning Karamoja coach miro dugu ken peny mo kanani kiben lo ke lo tela me ken gang LC mere me mete ke chimo wange pian ka iri waje ken ke ma LC one LC a beach I kene inero so pian gena eno gi yeni jembe gunete me ken pen cha ken ogu nyeti ken ke ojong no what any do wajen log ma honorable Jara Martin Mapenduzo wajo o wajini chatok Dyang me Karamoja ni is beyond the locals. The system must be investigated merke kwet kenen ngage matika promoting la kuri chat and because a business don kumbedi
kwalo Dyang kinek mateka timeni has become a business. Ni wan mir kwalo Dyang ete kwalo Dyang. Gibiro ka gamo Dyang ene wangeyo, but in the process me gamo Dyang ko tika ruin. Kwalo Dyang. Gen giwai ni gama do. Gamo chalo meggi. Okay, we ne right pa.